أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لبتي أخنا أختم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أده روديا أخلاقه ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಕ ಹುರಿಹ ಪೇಫುಳುನ್ನವೆಸ್ ಮರ್ಹಬಾ ದಣ್ಣವು ಅದೆ ಮೀ ಬರಕ್ಯಾತೆರಿ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗೆ ದುವಸ್ತ ಅಳುಗಣಮೆಂ ಹೇದ ಕುರಮುಂದಾಯಿರು ಎ ರೋದೆಂ ಅಳುಗಣಮೆಂ ತಿಬೇ ಹಿಂದು ರೋದ ವೆರಿಯೆಗ್ಗೆ ಹೈಸಿಯತುಂ ಅಳುಗಣಮೆಂಗೆ ಕಿಬ್ಯಾಗ ಹುಣ್ಣಂ ಜೆಹೆ ಅದಬುತಕೆಂ ಎ ಬಹುರಿ ಎಹೆಂಕಮಾಯಕುಗ ಮಿಯದು ಅಳುಗಂಡು ತೇಲೊಬೆತಿ ಅಖುನ್ನ ಅಖ್ತುನ್ನ ಹಿಸ್ಸಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣುವನಿ ರೋದಾಗೆ ಅದಬ್ತ ಅದೆ ರೋದಾಗ ಅದಬ್ತ ಹುಗ ತೆರೆ ಹಿಮನಿಗೆಂದ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಎಕ್ಕಮಕಿ ಎ ಮಹ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ಫೆಟ್ಟೆ ಹಿಂದು ನೋತ ಎ ಮಹ ಹಂದು ಫೆಣ್ಣ ಹಿಸಾಬುಂ ಫೆರಿಗೆಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗೆ ಹಜರತ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂಗ್ ದುಆ ಕುರು ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಈಮಾನ್ ಕಮ್ಮತಿ ಅಮಾನ್ ಕಮ್ಮತಿ ಸಲಾಮಕ್ ಕಮಾಯಕುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮ್ಮತಿಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎಂಗೆವಿ ಗೊತುಗ ಎ ರೋದ ಫುರಿಹಮಯ ಅದಾ ಕುರವೇತೋ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ದುಆ ಕುರಂಜೇನ್ ಅದೆ ಇಲಾ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಲೋಬಿಯ ಒಡಿಗಣ್ಣವ ಕಂತತ್ತ ಕುರುಮ ಎಕಮುಗೆ ತೌಫೀಕ್ ದೆವ್ವುಮಂ ಎದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ಹಜರತುಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆನ್ ದುಆ ಕುರುಂ ಎಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮು ಕಮಕಿ ಎಯ್ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮ ಎಗೊತ ದುಆ ಕುರವ್ವಾ ಕಮುಗ ಇಬ್ನು ಉಮರ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ವಿದಾಳ್ವೆಫಾವೆ ಹಮ ಯಾಕುಗ ದೇವಣ ಕಮಕಿ ರೋದಾಗ ಅಳುಗಣಮೆಂ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿವು ಅದೆ ಹಮೈಕೆನೆ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ವಜಹು ಫ್ಲಟ್ಟಕ ಅಳುಗಣಮೆಂ ಅದಾ ಕುರಾ ಕಮೆಗೆ ಗೊತುಗ ಎಕಂ ಕುರುಂ ಎ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿಕಂ ಒತುಮಕಿ ಎಯಿ ಎ ರೋದ ಕಬೂಲ್ ವೆವಿಗೆಂದಾಣೆ ಕಮೆಕ್ ಕಮುಗಾವೆಗೆಂದಾಣೆ ಅಮತ ಕಬೂಲ್ ವೆವಿಗೆಂದ ಎ ಶರ್ತು ಎಯಿ ಇಲ್ಮೆರಿಂ ಕಂಡಾಳುವಾಫಾವ ಎ ಶರ್ತು ಎಯಿ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತೆರಿಕ ರಸೂಲ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಾಹ ಮೆನ್ ಮನ್ ಸಾಮ ರಮದಾನ ಈಮಾನನ್ ವಹ್ತಿಸಾಬನ್ ಎಮ ಈಮಾನ್ ಕಮಾಯಕುಗ ಇಖ್ಲಾಸ್ ತರಿಕಮಾಯಕು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾಗ ಹಜರತು ಎ ಧರ್ಮಯ ಸವಾಬಂ ಎದಿ ಏಲಾಹುಗ ರುಹಿ ಒಡಿಗತುಂ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಎ ರೋದ ಹಿಫಾಫಿ ಕಮುಗವಾಣಮ ಗುಫಿರ ಲಹು ಮಾ ತಕದ್ದಮ ಮಿನ್ ದಂಬಿ ಅದೆ ಇಸ್ವೆದಿ ಹುರಿಹಾ ಫಾಫೈ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಫುಸ್ಸವಾದ ಬಾಣಿಕಂ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ ಫುಳುಗಮಿಯತ್ತಿ ಅದಲ್ ಇಮಾಮ್ ಬುಖಾರಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಿವಾ ಕುರವಾಫಾವ ಎ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳೆ ತಿಮ್ಮಣ ಕಮಕಿ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ರೇಗಂಡುಗ ರೋದೆಯ ನಿಯಗ್ಗತು ಅದೆ ಫಜುರು ಲುಮುಗೆ ಕುರಿಂ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಅದೆ ಅಣೆದ್ದುಹ ರೋದೆಯ ನಿಯಗ್ಗಣ್ಣಂಗೆ ಬಜಿಹೆ ಅದೆ ಫರ್ದು ರೋದತಕ ನಿಯಗ್ಗತುಮುಗ ಇಲ್ಮೆರಿಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫ ಮಿವನಿ ಅದೆ ಕೊಮ್ಮೆ ರೋದೆ ಕೀವೆಸ್ ವಕಿ ಅಳುಕಮೆಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಹೆಂಕಮಾಯಕುಗ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಹ ಕೀವೆಸ್ ಎಯ್ ವಕಿ ರೋದೈ ವಕಿ ಅಳುಕಮೆಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಹಿಮೆನಿಗೆಂದಾಣೆ ಕಮೆಕ್ಕಮುಗ ಎಹೆಂಕಮಾಯಕುಗ ಫರ್ದು ರೋದೆಯ ಕೊಮ್ಮೆ ರೇಯಕುವೆಸ್ ಎ ನಿಯಗ್ಗಣ್ಣಂಗೆ ಬಜಿಹೆ ಈಗ ಮಾಣಕಿ ಇರೋಸುಮ ಫಹುಗ ಫಜುರ್ಲುಮಗೆ ಕುರಿಂ ಏನ ಎ ನಿಯಗ್ಗಂಫಿ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಎ ನಿಯಗ್ಗಣ ಉಣು ಕಮುಗ ವೆಗೆಂದಾಣೆ ಎಮ ಮಾದಮ ರೋದೆಯಂ ಹುಣ್ಣ ಮಿಸಾಲಕ ರೋದ ವೀಲ್ಲಾವಗುತುವೆಸ್ ಮೀಹಕು ನಿಯಗ್ಗತಿ ಎಂ ವೆಜ್ಜ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ಯೋತಿ ಏನೆಯ ಎ ನಿಯಗ್ಗಣ ಇಫ ಎಹೆಂಕಮಾಯಕುಗ ರೇಗಂಡು ಎ ನಿಯಗ್ಗತುಂ ಎಯ್ ಅದಬ್ತಹುಗೆ ತೆರೆ ಹಿಮನಿಗೆಂದ ಹಮ ಯಾಕುಗ ಎ ಅಮಲು ಕಬೂಲು ವೆವಿಗೆಂದ ಮುಹಿಮು ಕಮೆ ಹಮ ಯಾಕುಗ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗ ಅಳಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಸೊದಗಾ ಕುರುಂ ಗಿನ ಕುರುಂ ಎಯ್ ವರವೆಸ್ ಮುಹಿಮು ಕಮೆ ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾಗೆ ಕಿಬೆ ರಿವಾವೆಗೆಂ ವಾ ಬಸ್ಫುಳೆಗ್ಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣುಮೆ ವಿದಾಳುವನಿ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮವಿಯೆ ಮೀಸ್ತಕುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಎಮ್ಮೆ ದೀಲತಿ ಬೇಕಲೆ ಕಮುಗ ಅದೆ ಎಮ್ಮೆ ದೀಲತಿ ಬೇಕಲೆ ಕಮುಗ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾಣುವೆಗೆ ವಡಾಗೆನ್ನವಿಯೆ ಅದೆ ಖಾಸ ಗೊತೆಗ್ಗ ಅದೆ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗ ಎಹೆಂ ಮಸ್ಮಹವ್ವರವೆಸ್ ಬೊಡ ಎಕಲೆ ಫಾಣು ದೀಲತಿವೆ ವಡಾಗನ್ನವ ಕಮುಗ ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹುಮಾ ಮಿ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾಫ ಮಿವನಿ ಹಮ ಯಾಕುಗ ತಿಬಾ ರೋದೆಯಂ ಹುಟ್ಟ ಮೀಹಕು ತಿಬಾಯ ಜುವಾಬುಕೊ ತಿಬಾಯ ಹಡಿಹುತುರು ಬಹು ಮುಆಮಲಾಕ್ ಕೊಫಿ ಕಮುಗ ವಾಣಮ ತಿಬಾ ತಿಮನ್ನ ಮಿಹುರಿ ರೋದೆಯಶೆ ಬುಣಾಶೆ ಎಹೆಂ ಬುಣುಂ ವೆಸ್ ಎಯ್ ರೋದ ವೆರಿಯಾ ಹುರಿ ಅದಬ್ತಹುಗೆ ತೆರೆಗ ಹಿಮನಿಗೆಂ ದಾಕಮೆ
ade rasul sallallahu alayhi wasallam ge arihun waridwegen asfawa qudsiya hadisegga bayan wegen asfawe ade mi hadis bas fuluga mennani fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un sa'im mihaku tibaya hadihutur bahu muamalako wata badu bas bune zuwabuko talafola fikamuga wanama tiba bunashe timanna mihiri rodeshe ade e rodage mativeri darumaya sawabu hasilu kurumattaka midennevi kante kives algonme samaluwanje waravves muhimukame hama eaykuga roda ade wiillun avaskunu ega maaneki iru ossijjekan alugonu menna kashavaru vejjekamuga wanama lasnuko avaha roda wiillun makives roda veriyayen huri adabutahuge tereng himanigen dakame al-imam bukhariya muslim riwa kurawwa fa hadis bas fulegga ade sa'd radiyallahu anhu ade sahl ibn sa'd radiyallahu anhu ge kimen riwawegen wa mi bas fuluga nabiya sallallahu alayhi wa sallam bayan kurawwa fa miwani ade mi ummata mistakun ge wa hewkamekkamuga ade roda wiillun avaskurunge ema algon men e roda wiillun irosijjekan yaqin wamaak roda wiillun avaskurun ei rodayage adabtake sunnatuge tere himanigen dakame hama yakuga ade roda wiillun sunna wegen wa kamuga mennani ade kaduru fada echchakun algon men e roda wiillun ei sunna wegen wa kame nabiya sallallahu alayhi wasallam garihun abu daud riwa kurabwa fa hadis basfulega anas bin malik radiyallahu anhu ke kiben asfami wani kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuftir ala rutabatin qabla an yusalli namadu kurumge kurin ekale faano me ro kadurun roda villa kamuga fa illam takun rutabat fa ala tamrat ema ro kaduru nekkamuga wana ekale faano kadurun roda villa fa illam takun hasawatin mimma kaduru nekkamuga wanama ekaleega faanu fenfodokun e roda villa kamuga ade megen algon men engigen midani sunna vegenwa gotaki ro kaduru natijya kaduru em amuko algon menge terega megen goleni kaduru em algon men kaduru roda villamvi kaduru netiya roda villan sunna vegenwa echki fen enemes by far algon menge terega algon men buneven me foni echkune wana roda villa e roda wiillan way foni echki kaduru e kaduru nekkamuga wanama weti fen ei rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnataki egota algon men e sunnan hasil kurma egota e amal ko fikamuga wanama algon men e darume ha sawab libigen daane kame hama yakuga roda wiilla hindu allah subhanahu wa ta'ala ge hadrata algon men roda wiilluma du'a kurun ei waravves muhimmu kame adabtahuge tere himanigen daakame ibn umar radiyallahu anhu umage kiben riwawegen wa basfulege kalefan midalaf menani kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha aftara qala ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله رودا بالله عند الرسول صلى الله عليه وسلم فدان دعاء ورواك مقامي أنني ema mi duaaki algon menna engi algon men daskofa dua ade minum wes hen ibarata e warid faas fa bahur ema roda wiilluma fahus algon men e dua kurun e waravves muhimmu kame ade mitanga mi payam wegen wa khulasa maanaga miyannani ade karu hikkum fila hingajje adi hamaya ko allah subhanahu wa taala hadaratun ekama e dharmaya sawabu e libigen diun edi dua me koraven enkama ko roda wiilluma fahu algon men dua kurma kiyei sunna wegen wakam hama yakuga roda veriyage adaptahuge tereng himanigenda emme muhimmu ekkama ki hama rodeyen hunna wagutu algon men gina dua me gina kirit qur'an kiyew ader roda mahaki ramadan mahaki allah subhanahu wa ta'ala ema hegga qur'an bawale bi masar ema qur'anuge massaru ema gina e qur'an kiyawma kiyai waravves muhimmu kame shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran em e qur'an bawa levigen gosfa mi wani mi barakat teri massaru barakat teri ramadan mahigge terega
ehinkama ekuga qur'anuge massaruga algon men gine qur'an kiyomaki warabves muhimmu kamekkamuga wegen dan ibn abbas radiyallahu anhuma ge kiben riwayegen wa basfulege kelefanu vidalwani nabiyya sallallahu alayhi wa sallama komme reyakwes ad nabiyya sallallahu alayhi wa sallama jibril alayhi salama baddal korwe adi hama yakuga e kirit qur'an mudarasa korwe jibril alayhi salamu akuga kitman nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kirit qur'an mudarasa korakamuga henkama akuga algon memves kirit qur'an gine kirit qur'an kiyawa e qur'anuga wa echen hoda tirasa ko bala visna fikur ko eya eggota amal kora bekkamuga algon mem wambi ade ilmerin bayan korwa fawani qur'anuge ahlu veriyaka Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratuga e khassa manzile libigenwa e qur'anuge ahlu veriyaka tima veveni e qur'an kiyawa e qur'an ungeni e qur'an kiyawa e qur'ana eggota tima amaluko tima ge hayatuge me tima ge hayatuge manhajaki kirit qur'an kamuga hada mihun kamuga enkama yakuga algon mennaki efada baykamuga wuma algon menna libifoye fursatu mi barkayatteri ramadan mahaki enkamayaku e fursatuge beenu algon men hifumattaka masakke kurambi ade kirit qur'ana ki e qur'an algon men kiyewum sawabu libe e qur'an aduwehum algon menna sawabu libe nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurawah benani man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasana ade qur'anun emme akure kiyawafi miha ei hewkame kurifada menani ena hewkamen ebelibe wal hasanatu bi ashri amthaliha e hewkan diha gunayen ituruwegen ebade ema miga visnala mahiga kirit qur'anu emme akure kiyawi kamuga winamaves algon menna diha daruma libigen ebade la aqul alif lam mim harfun ekelefanu demmi bayan korwani timan kalefanu vidalen nuame alif lam mim mi akorek kamugai ehne kamak walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf alifaki sakoreke lamaki ve sakoreke ade mimaki ve sakoreke ege manaki alif lam mim algon men kiyawaf kamuga wanam e aya kiyawaf kamuga wanama tiri sawabu ebali bigende ema e fote kiyage miwaruge dharmaya sawabu libene fote mi duniya ku nei ema mi foye gina algon men tilawa koramvi mi foye gina algon men aduwahamvi mi fota eggota algon menge amata battan korave tomase koramvi hama yakuga roden hunna wagutu algon men gina dua kurmaki ei waravves muhimmukame Tirmizi kiban riwa kurba fawa hasan darajag hadise ade Abu Huraira radiyallahu anhu vidale famunani Nabiyya sallallahu alayhi wasallam hadis kuraviye thalathatun la turaddu da'watahum timmi hegge dua Allah subhanahu wa ta'ala raddun kurban igmanaki e mihunge dua Allah subhanahu wa ta'ala ijaba koddevana as-saim hatta yuftir egetere himenige mennani ರೋದ ವೆರಿಯ ರೋದ ವೀಲ್ಲೆಜ್ಜೋಮಾ ಹಮೆ ಎಗಮಾಣಕ್ಕೆ ರೋದೆಂ ಹುಣ್ಣ ವಗುತು ರೋದ ವೆರಿಯ ರೋದ ವೀಲ್ಲುಮಾ ಹಮೆಯ ಏನ ರೋದಾಗ ವಗುತುಗ ಎಕುರ ದುಆಕಿ ಇಜಾಬ ವೆಗೆಂದ ವಗುತೆಕೆ ಎಮ ದುಆ ಕೊಮ್ಮೆ ವಗುತೆಗ್ಗ ದುಆ ಕುರಿಕಂಗಾ ವಿನಮಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದುಆ ಇಜಾಬ ಕುರವ ವ ಇದಾ ಸಅಲಕ ಇಬಾದಿ ಅನ್ನಿ ಫಇನ್ನಿ ಕರೀಬ್ Allah subhanahu wa ta'ala me bayan korawan ehme Allah subhanahu wa ta'ala gine gina algon men dua korame ila algon men na kuttame wodigemve hame ya ekuga ud'uni astajib lakum Allah bayan korawan tiban Allah dua kurash tiban Allah subhanahu wa ta'ala ijab koddevanam en kama ekuga algon abadus dua koram enname ves e dua ijab koravu khassa wegemwa halettaka waguttaku tereng himenigenda muhimu wagute roda veriya e rodeyan hunna iruga mi dua kurum hama yakuga menani wal imamul adil adulweri imamu mihaku ekora ade veri miha kora e dua ei ema mitanga imam ei ma eki mi mana eba kuravigende qawmuge emme mati veriya ferigen ves geyaka hamen algon men
misalaka e geegge vesveri miha himen ada mam bappa himenigen migetere himenigen daan ade ema komme tanigge veri ekkamuga winama ves awgon men e veri egge haysiyatu masakke qurami adulu veri egge e du'a Allah ijaba ko devwanaka wa da'watul mazlum adi hama yako aniya libifawa miha ge du'a Allah subhanahu wa ta'ala me ijaba ko devwanaka menani yarfa'uha Allah fawqa al-ghamam me wilataku ga mattan Allah subhanahu wa ta'ala ufullawai wa yuftah laha abwabu as-sama adi hama yako ga uduge dorutan hulwale wene wa yaqulu rabb wa izzati la ansurannak walau ba'da hin ade yafa Allah wahi kurwanate tiban Allah ge izze gandevwa ila subhanahu wa ta'ala bayan kurwane tibaya e nasru devwan maneki Allah e du'a ijaba ko devwan ema e ijaba kuravigenda du'a takuge tereng himenigenda kame hama egota tirmizi ge kibein riwayegen wa ehen hadis bas wolega bayan kurabah menen Abu Hurairah radhiyallahu anhu bayan kurabah menani Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kuraviye thalath da'wat mustajabatun timmi hegge du'a Allah subhanahu wa ta'ala ijaba ko devwe da'watu as-sa'im wa da'watu al-mazlum wa da'watu al-musafir ema rodaveriyaga du'a aniyali bifawa mihaga du'a adi daturweriyaga du'a Allah subhanahu wa ta'ala ijaba ko dev hame yakuga menani me haru keun du kondulum haru keumaki waravves muhimukame adabtahuge tere himeningenda sunnate ad al-Imam Bukhari ya Muslim riwaya kurabi hadith ga Nabiya sallallahu alaihi wasallam bayan me korwani tasahharu fa inna fi as-suhuri baraka tebami haru kashe haru keumuga baraka teve ade ema haru keumaki waravves muhimukame me ilmerin bayan kurawah menani ei femfoda kunnama ves e haardamuga wagotuga fatis namaduge kurin haaro kewmaki ei sunna vegen wakame haaro laskurun es ei sunna vegen wakame ibn hibban ke kibe niwayegen wa hadith ibn umar radhiyallahu anhuma kibe riwaya fa basulega nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith kuravi kama vidala femenan inna allaha wa malaikatahu yusalluna alal mutasahhirin ema me haaro kami hunge macca allaha e ilahuge malaikatun صلوات لبو من قد دعاء كور الله سبحانه وتعالى اميهم جمتش سناك سناك الله سبحانه وتعالى صلوات لبو ما بنا بهو جمانا علمرين بيان كورباه منني اي ملائكة تنجريهوغا سنا دنوا اميهم سناكيان ملائكة تنج صلواتك اي ابيكلم الله دعاء دنوان ام الله سبحانه وتعالى ملائكة تنجريهوغا haruka mihunge macca sana dannawana hindu malaikatun emihunge macca e du'a korawwana ema e mativerikan libigem wa kame ade e haruke umaki hame yako me al-Imam Muslim riwaya koravi basfulege menani Amr ibn al-As vidalo basfulege menani Amr ibn al-As gengulonu ale ena me kibang as menani Amr ibn al-As timammennan amuru kure me haru keuma kakka tayyar ko haru kakka enames e haru kakkan gendiyama ekade faano farikul wani wara kudu kuda minwarek den timammen dennevi me ekale faana Amr ibn al-As timammennan amuru kure ba kakkan ekamako kade faano te farikul wani wara me madu minwarek ehindo Amr ibn al-As radiyallahu anhuma me vidalwani timan kalefan teba me hunnaka Amr nukuramennu he timan mewlani habodu wegenneke har tayyar qurashan he dennevi Nabiya sallallahu alaihi wasallam vidalwa adu timan adu esseime faslu ma bayna siyamina wa siyami ahli al-kitab aklatus sahar ema ahlu kitabinna timammenge rodeya demedugawa me faslu ad durkama kenwata e demedugawa huraheki harkewme em e tafataki harkewme ema e harkewmaki ei ahlu kitabinna tafatumuge gotum nasarainna yahudinna tafatumuge gotum wes awon men e kuran jihene kamek kamuga mitanum bayan wegen midani
adi hama yakuga haruke umuga mi kaduru beenun kurma kiwes nabiyya sallallahu alayhi wasallama ge sunnatu ge tene himanigen daakame ekale faanu egota haruke umuves kaduru beenun kurawwa kamuga ei ni'mate kamuga ei heyokame ge gotuga haruke umuga kaduru beenun kurma ki ei heyokame kamuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa men ekale faanu hadis kurawwa men ni'ma suhurul mu'minu tamr kadurun haruka mihunga ehuri heyokkamai ema migen algon men engigen ebade haru kewmuga algon men kaduru kewma kiwes nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnate roda veriyaga adapta hoge tene himanigen daakame adihama yaekuga haru kewum faskurun bangi uge waguta gayak wande me haru kewum faskuruma kiwes sunna vegen waakame ade haru kewmuge emme fahu waguta ki hama fatisnamad waguta hamaya haru kewmuge wagutu eba oy emima las kollum biha ves bangiya gata haru kewum fas kolluma ki nabiyya sallallahu alayhi wasallama ge sunnatu ge tere himanigen daakame ade nabiyya sallallahu alayhi wasallama egota amal kurawwa kan zaid ibn sabit radiyallahu anhu ki bayan vegen menani ekale faana me bayan kurawwa men timam men nabiyya sallallahu alayhi wasallama garihuga haruka ulame den timam men namadat teduwame namad wagutu jehuni me namadat teduwame denne une kiha waguten heyye me haruka uma me bangiya deter ekale faana vidalwani qadru 50 aya fansa soraka aya meduminuge ayatuge fansa soraka aya kiyalana wagute minnen ema me rakkaateri kamuge gotun ekale faana gota ekan koravi ename salgon me handan koran je kamaki bangiya hamayen e wagutu obekka bay far algon men fennana imsaaku gadi kiyafak bay far fenigen dan wagutu jehumuge ga gandaka 20 minute kori egmane ki wagutu e gadi jehuni ma haruke banduwane kinu rakkaateri kamuge gotun e wagutu me beligen me fahak korai fa me unnani ennames misalaka ebahuri algon menge teren ve singaf bay bebe fulu misalaka hataru gadi 35 ge bangi goni hataru gadi fansavi huge hele uni 10 minute obe bangi go ekam ekkala me imsaaku gadi jehigen diyamo ere haresnu femfote fes bonula hama me unnani rasul sallallahu alaihi wasallam ge sunnata khilaf vigen sedani ema halatu algon men heboyen fursatu ema bangi goma hamaya algon men fursate boy wima harke faskurma ki nabiyya sallallahu alaihi wasallama ekale faanu ge amal fulugu tere himenigen dakam hamaya ko bandu furende nukew algon men bay fara algon men faha korevegen mideni ramdom mas mi algon men anna kewmuge muusumegge goto ema kaaboy hada alumugaves midenne fada nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon men irshad wahmati algon men hashigandu kola behettu mattaka madu suwa kolakun algon men fudigen daane ehemwima timba ko febbekka anabba fembo anabba newala ema mi gotuge matin algon men kewumbe battan kurma ki swara muhimmukame hama e gota ehem mihunna roda villan dinumaki ves ei waraves muhimuka adapta hogetene himenigen daakame mihaka roda villume difi kamuga wanama e roda veriyayen elibe darumaya sawabu e roda villan dim mihaka libigen daane kamuga emiha elibe darumaya sawabu evves minware uni nuwe emihaka barabara libigen daaneka hame yakuga salat mi tarawis namada algon me mi rakkaterum waraves muhimmu ade ei reyalukum ge tere himenigen daakame furihama iman kama Allah hadaratun darumaya sawaban ge reyalukum ko fimiha ge faafata fussawa devwana kan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan korabave hame yakuga fahudiha ge wakin khassako e alukanta ituru kurumaki ei waraves muhimu kama ekale faanu egota e retan ihya korabwa ahulun helawwa ekale faanu ehen dostakawur boda mi re alukamuga mashghul wada gannawa kan ekale faanu ge ambikambalum Aisha radhiyallahu anha ummata bayan ko devafani hame yakuga fahudihaga i'tikafan inum fada kan kamaki mi roda veriyage sunnat hoge tere himene adab hoge tere himene kame emme mufahu kame kamga mi bayan korba menen ilmeri fitur zaka em ramadan mas algon men nimumuge korin ade eid namada diumuge korin fitur zakat di e wajibu algon men ada kurma samalu bambe ade
ರೋದವೆರಿಯಾಗೆ ರೋದೆಂಗ್ ಹುಣ್ಣ ಮೀಹೆಗ್ಗೆ ಹೈಸಿಯತು ರೋದವೆರಿಯಾಗೆ ಹೈಸಿಯತು ಅದಾ ಕೊದ್ಲೆವೇನೆ ಅದಬ್ತಕ್ಕೆ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ಲೆವ್ಜಿ ಕೊಮಗ ಉಮ್ಮೀದುಗ ಮಿಯದು ಸ್ವಕ್ ವೆಲಾನೆ ಇರಾದ್ ಕೊರವಿಯಾ ಮಾದಮಾ ವೆಸ್ತಿ ಬೇಫುಣ್ಣಾಕ್ ಬದ್ದಲ ವೆಲುಮ್ಗೆ ಉಮ್ಮೀದುಗ ಸುಬ್ಹಾನಕ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ವ ಬಿಹಮ್ದಿಕ್ ನಶ್ಹದು ಅಲ್ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ್ ನಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವ ನತೂಬು ಇಲೈಕ್ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವ ರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತ್.